Working Committee Cookie CSO Point. SN Highway number 2 Economic Blockade Ladoh show. Tuni jan happening gelkhom na kiniyin. Cookie yo sate ngai lut nale nam gan the no akiwe in. Ichi bon hi yelewe ya ule now chiteng le. UN show hanlang adi sik chom ma lidal ho yong le. Cookie yo sate gan the no yo se gelkhom na kiniyin. Working Committee Cookie CSO in. Ichi bon hi mipi ngai lut nale mipi kiloi khom no hole mipi wale chele gel khona yalin tuni hin ichi bon hi mipi ho ngai lut nale kila do tai ti chu her sa da kan ni hi ahin la ichi bon hi koi tawang khanin nam sunga community har hi na thil pholo dan ni lo abol be ki na hele ichi bon hi avela ki bol ki de ti yong chu mipi ho her sa da kan ni hi juting la ichi kiloi khom no yo se hi jil le ya ulenaw nu la pasu bi sangam CSO hanang lidal ho hanang disip cho ma hayong le eji tu inam gan thelayo ha chu kila do hi kunung teng le chanham khana he igam sungwa machan ring le ithu mo ingai chan ho pen thei dinga hitabong working committee ku ki CSO ho en na hong ki to ni teng le stakeholder jo se adia e ho ku ki o chate ho yo se pan khom na le thaje khom ni de tiong so avelin tim na nung ki ni wen hi ito kana chu namping alu na yala tu na hi chi economic blockade Ladoh hi tai jo vela kan phun do he